Inibingelela kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Nginibingelele nginemukele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobsani ngwakamthembi ihora lenjabulo ngumzukulu kaGojela magojela intombi yesoke nomsakazi wabezizwe. Ya ke namhlanje bafowethu nginiphatheleke isiphalaphala nginiphathele into enhle nginiphathele intokazi cha ngilanda nje lapha kuyima radio station bafowethu online radio station Nkosazana. Yebo sawona Thobsani. Uyaphila sisiwami? Ngiyaphila njani? Ngiyaphela namhlanje ngithi angikulethela kwiSelect Africa TV bahleze bekuzwa online kwi radio. Ake ubatshela ukuthi ubani udabukaphi usebenzela siphi stage? Igama lami ke nguZokunqoba Dlamini uyena lo hleze ekhuluma benibangela nje umsindo lapha yana kuyisiya Viva online radio station. UZokunqoba ke omunye ke wabasakazi basebancane kodwa ke basafisa ukukhula, you understand? So vela khona ke kwaMhlaba uyalingana. Yebo kwaMhlaba uyalingana ngiyazi umunye umuntu mokhuluma ngoMhlaba uyalingana ukhuluma ngekhubalo. Ikhubalo nibewegceke. Angazi lutho ke kodwa ngikhubalo kodwa ke yangivela khona ke lapha nje kwaMhlaba uyalingana ngisakhula nje impela ngisasemncane na kuyona ke industry kodwa ke ngiyafisa nje ukukhula ke bhuti wami. Okay, uyiqala kanjani lento yokusakaza? Asiqalele emuva, uyafisa uyakhula, iqala kanjani uzufike la ukhona manje? Bhuti Thobsani ngeke uzikhole lento le buthi kwabanye abantu iCovid ukuba khona kweCovid-19 kubenza ukuthi balahlekelwe imisebenzi balahlekelwe yona yonke into. Kodwa kumina ukufika kweCovid-19 kungenze nga realize ukuthi no I've got a talent yazi. Because by the time uhulumeni asehlale ngaphakathi endlini ngiyabhoreka. Ayikho into ayithane ngenza so ngisino uyazini ukuze ngibe busy. Ngithathe ifone yami ngibeke la, thatha icamera ngibeke la, ngikhulume nefone, ngisakaze ngefone ngabona ukuthi no yazini I've got something, let me go ngenze ama audition, online audition, maybe I can get something, you understand? So ngazama ngempela ke nami ngathi ngithi ngiyayifaka nami impela le video le engihlezi ngiyisakaza ngisakudlala nje endlini. Ngabona izinto ziyahlangana impela ngiyabizwa kuma audition how was those join la emsakazweni nje kanjalo futhi ngikuzokhola ukuthi like italent lami ngirealize manje ukuthi no I've got this ngakhona ukuyenza lento. Covid-19 thank you. Thank you Covid-19 kwiSelect Africa TV singabanye kwabantu abakhule kakhulu lapha kwiCovid-19 la besihamba siza khona abantu sihamba nabaculi fethu iCovid-19 kwesinsikhathi ibasizile abanye abantu baphatheka kanzima kwanzima baluza imisebenzi. Yeah singasho kanjalo bhuti wami because nathi singabanye bakhona abasizwe yona iCovid-19 ukuze sizibone ukuthi sinawo amanye ama talent abanye bethu ke nabangakhonanga ke ukuthi benze izinto ezi right. Zokunqoba uzothi umuntu ozokunqoba usakaza kwesiya Viva kunjani ukusakaza online mfowethu yiziphi izimehlangabezana nazo and ingqinamba mfowethu ngoba kuthola ukuthi yonke indawo inenkinga. Bhuti wami yabona ukusakaza online for now ngasho ukuthi ku right because izinto eziningi zisebenza online, izinto eziningi nje zisebenza online. Kodwa ke okuphinde kube nzima uyazi na ukuthi abantu abaningi mesikhuluma ngeradio basuke bafuna kakhulu ifrequency, you know. So umunye umuntu kuye kube nzima ukuthi athathe isikhathi sakhe athathe idatha lakhe ethi yazi ngifuna ukulalela uZokunqoba ekubeni mhlambe uyikhona enye iradio angayilalela nje just for free. Amanye ama challenges lawo ngingawabheka ngawabona ukuthi yo noma ngathiwa ngiyafisa ukukhula but kunzima ukuthi ungasheshe ubonakala because online abantu bayafelela ama data bawafelela ama data kucishe kube ngcono into if imahalo uyabaza abantu bakithi into nje uma imahala iyathandeka kakhulu nje kunoma uba. So yeah ama challenges akanjalo ukuthi ngingazi noma umuntu uzosheshe ebonakale yini kwezinye inkuku kwamanye ama radio stations sithi ngisho ukuthi ngifisa ukukhula. So ngibuye ngazi ngibe nakho Nkosami ngoba ngihamba online ukhona kodwa uzoba nesikhathi angilalele or mhlawumbe ngoba ngisakaza nje ngedwa, you understand? So amanye ama challenges engingwabheki iwona nje lawo amanye akukho kangako. Ngangifisa ukuba umsakazi ngisakhula. I think ngelinye ilanga nami ngoba uyena khona ingane efisa ukuba umsakazi manje ihleze besho nami Thobsani sicela ukusakaza kwi-TV sifuna ukukubona. Yini okumele ayenze umuntu mhlambe mfethu? Mina ngokwami ngiye ngithathe nje njengokuthi
kumele umuntu abe uyena nje. Uma uzizwa ukuthi you've got that voice, noma uzizwa ukuthi yazini nginalo lelo talent and ngiyakwazi ukukhuluma nabantu, I think go for it. Ungaze nje uyibambezele mhlawumbe ucabanga ukuthi kumele uziyofunda uyogogoda. Bakhona abantu, angisho ukuthi ngiyagxeka, angigxeki. Bakhona abantu abafundile bagogoda ngokusakaza. Kodwa ufica ukuthi umuntu lo muntu lo akekho good, even ivoice ayikho good, ayichazi. Kodwa ufica ukuthi khona umuntu ohlala ekhaya une voice e-right, yonke into nje i-right, ukuthi unokuthi yena angeke ngikwazi ukuba umsakazi because angikufundele. Akudingi, akuyona yonke into kwesinye isikhathi edinga incwadi. Khona incwadi zadingeka as a backup, but if now uzibona ukuthi I've got this thing, musuku i-discourage, ungazilimit, go for it. Doesn't matter ukuthi mhlawumbe usubone abantu abaphezulu abadumile, bakhona abadumile futhi ukuthi i-voice. Nje so umuntu ngithanda ukugqugquzela nje umuntu osekhaya ukuthi uma ibona ukuthi une voice e-right and uyakuthanda enza into oyithandayo, ungasho ukuthi ngokwenza ngoba uzokunqoba mhlawumbe wangasekhaya and ngeke aze angidlule, ngiyamazi uzokunqobe ngi-right mina kunokuzokunqoba empilweni. Enza into ngoba uyithanda, hayi ngoba mhlawumbe ubona usibani. Yeah. Inkosazana kuzokunqoba uMadlamini lo intokazi engathi ngiqala ukuhlangana naye yajabula kabi, yathi nami ngiyafisa bafethu ukungena ku TV. Zokunqoba asivale sesiwami, bantu bakuthola kanjani usho la usakazela khona, bakuthola kanjani ku Facebook, zonke indawo mfowethu? Uzokunqoba uyatholakala lapha ku Facebook, Zokunqoba Dlamini. Uphinde ngitholakale futhi from Monday to Friday khona ke siyaviva Rise and Shine breakfast show from 6 to 9. Ukuze usilaleleke khona lapha online uthi nje www.siyaviva.com. Lapha ngitholakala khona nje uzothola yona futhi le voice ayedithiwe, ayenziwe next nje ikanjena nje. Siyanithanda kakhulu. Asibatshele ku Select Africa TV phela isiteshi sethu leso nawe siqashiwe lapha. Namhlanje siya interviewana sodwa siqashiwe. Asibatshele ku Select Africa TV. Sibathola kanjani ku Select Africa TV? Okay, kanti ke Select Africa TV nje khona usithola lapha yana ke ku YouTube, ufike nje usearch yena lapha Select Africa TV, subscribe yabo lapha khona le button elikhona lapha elensimbi, fika ukuthi nje subscribe lapha yana usitshintshe ured abu grey. Injalo bafowethu siyabonga kakhulu, bengiphethe intokazi ngilanda le kamhlaba uyalingana kwakhubalo nibuyegceke intokazi ke ngikhonze kakhulu, ngithanda ukusebenza kwayo, iyayikhandla kakhulu. Sisiwami ngikufisela impumelelo, ukhule kuzo zonke izinto ozenzayo, uphumelele ne TV usuyavela na ku TV. Sengiyavela na ku TV. Thank you siyabonga kakhulu. Uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavidiyo ami.